Hello Gagayam! Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Idagon daw ay agsasaruno nga episode ting kay mga gana drama ngam sakbay na makablawang pay da Dominic Musuela, Robbie May Andres dita Taiwan, kan Leticia Talungan dita Bayombong, Nueva Vizcaya. Katitayin tayo nga rudan danggan, ti part 32 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Dear Manang Biyanang, jakiliba ka medyo na arte a katao. Kat no may papan iti boyfriend, adamod standard ko ako nada. Day taman nga rod ti pagtarayan, ti istoryak. Rugyak ti agsalaysay. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton pigat. Ala nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba, tinangitulod ken ka dito'y balay, kiray anak ka. Wen tatang, iso tinang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam, Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo ti nobyak ngay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Katkasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Ang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka no inton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Di ba ne? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. At dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw. Agdate kami man mag. Ay kamayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. San apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nga ro ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunak tumat a sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan,
Okay ka kadilaan? Ha? Oh, Wayne. Okay ak lang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Ni, saan, Kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mo iti kayat mo. Kat si kamo langan tag order. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti order. Oh, at ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wayne. Ala nga ron. Basta ibusan ta ati orderan ta. Nay, ada tinidor. Asano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Ni, saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo ano mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang tararamidam nga Mangantan agtinidor ka, atoy. Agyaman nak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigatak, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak na kontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Ti mayabmut ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawitan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa'y. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga'y. Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaws, Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nubiyaom. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam ken kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kao. Ay no siyak, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ti agtinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Ta social a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibaba no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay
Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Isu nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akas ta kamutan kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akas ta ti ibagbagam. Ay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga akas ta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaaken ka. Kaputa ay ayaten ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kaw. Agasam. Bilbilan na kanuki din. Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay ta break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itian niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti piling perfecto a tao. Ay saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom, kiray. Awam pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Si Kangay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino a Clarissa? Ni Clarissa ami wife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti may sa midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan di inyawin na Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay. Saan ka day maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipod nang break na kan Jordan. Awan mo tayo tinyam amuna kanyak. Kut, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no. Anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men. Grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki mo tawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano nga imat data? Taga di syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan?
Nay, hindi kalman pa ngagdaldalos ka, kiray, anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Iti kasya kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw, ibagam itinobya tagpasyar dito balay tapno maamamok main. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok, agtugaw ka. Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw barok. Awan mat ngaminan ti choice, tata. Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to no madamdamat agsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jack agmirendan, dakay latan kiray, napsugak pa. Manak ka, nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan samat na nairwa mitirigat na itay. Napurmalaunay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindatay aw. natural at taga-syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka palang awag. Saan ka mo tasigot akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagitidadakkel ko apong ti masawa. Anya? Mabanglesen tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutin jay nobyom. Tsak lakursonada day jay aparaken ka. Ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga ang mga no alilain da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sabalay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Pangam no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay na nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan.
Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't la maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo't? Inkarikto pa yan itibagik ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple a lalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan, friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Nang namnama akiti imbaga ti gayem ko adumteng dulat tatay lalaki para kanyak. Ngam mano atawan ti panaguray ko ngam awan matlata. Kat itagtawan akon iti 50 kat adada nga awanan namnamak. Apapalak dagiti batch ko, tanda pa yan apo ko da. Ngam siyak, ultimo anak kat awan. Ngam uray no kasta, maklon ko ti kastoy agasat ko. Alakastan, tigayem mo, kiray. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Naimbag nga oras yung manan gagayam. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Juban, san napudno na gantintay patangatangay drama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Juban. Dear Manang Biyanang, may papan iti inak ti pagtarayan to istoryak. Naapal ngamin ni nanang ko. Amin na makita na, ti kayat na tuladan na. Nga oray san namat akabalan nga ramidan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok di ti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaroba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kitaam ka de. Nagado ti agpipila no kastoy amu malumun. Kat isumat nga rod ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan maysa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, diyo ko naan akong pitinsyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kantumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, diyak kayat nanang. Nakayon ano kayat yo. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damatan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imibas to'y lakok. Fresh na akas kanya. Naa, nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na, ah. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san day te order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kahit. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at gimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang nyo. Madadaal laang ah. Ikabil talat tay je freezer tay display manen inton bigat. Ay, saan na nanang? Di yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anya laangan ti kunaan na iti karubay ti kastangar aramidin nyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mulay tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigurado pa eh. Ay, jak kayatan ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga.
May mayatan aray jay pagliwliwaan nyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idaliman kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti o may gumatang. At dadamot amin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito. Uncle Utep, makaramid kayo kadi pa itimunay kan tasty bread. Adda ngamin nag-order ka, di ta kabangiba nga puraw. Tay munay apang burger kumanggal. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasaan nga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da kanaw nga alaan ti order da. Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, Uncle. Da kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga ala kailangan iti katulungan nyo, Uncle. Adon ti customer yun diti basit a bakery. Kabalan nyo mo ti manang daniti tao? Apay amang halaak pa'y lang mo't iti sa balingay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito'y. Na kayo langan atitang danak. Ay sa bagay. Ang umure mga ala kailangan matiti para masayo, Uncle. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto niti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatautay nanang. Napanak nga rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, ta kapudpudutan na pailaang. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni tatautay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Idi kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Wan nga road. Napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten. Saanen atupul jay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jaklam mo nanang. Otep, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita estante, lilay. Baro aluto amin lagi ta. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Olay kamot ten lili. Si kaman ti mayabay diti dakkel nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mangala kalatan dita. Ta saan pa'y anay supaw. Apaw, nagbanglaw. Ay, doon ti ala ka. Ngala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay Otep. Jak gumatangan na. Tamakabsog mo to'y fritis mo. Inton maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mo't naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idi agsapa. Tuyo mo't iti nakaluban dito eh. Apay adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kayla agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake.
Abay ti kunayaw, nalaka, ti kasta trabaho. Ay nanalakano kaya't napigsaak pa'y nga agma sa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo't ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal na nang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diya mo at dansamot kurang nang agpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama po kawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare eden, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lily. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dago sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapo ija abro dagiti lako da. No kaya mo kuyugan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman mare, mapantaman nga raw. Anyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no may ranang agsarmingak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado abistida. Ado ti pagpilyam. sagmamano kano dagita aya. Sagpa 500. O, nay mo ang nginanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nangina angam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakkel tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Jaka mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo ngaglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakitaan nyo man iti wagwagan ayan nang. Ijay kantua, at damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napinta siguro dagiti lako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay, adda ko mapagpunak. Tapad asag ti aglako iti wagwag. Naimbag dayjay, ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangay. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbag. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakitak a mismo. Iso an naapgad tay timpla ni Otep iti tinapay.
Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pa'y katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na at tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayon tay lingot na. Sapay kumanudkod pa'y no kasday nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkudon na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay. Tasurwak ton tagaramid iti tinapay. Tasyak ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na ito ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin niyo. Di yu pa'y ammo no talaga na pintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusariti na ita. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw asa na quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngem quality. Ni, anya tayo makmakset amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda dito lamin saan nga eh. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang na practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Adamot na iti vocational school mang youth offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. Adamot ti social media pagpasuruan. Wen angam sa balilat tano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag. Adan tumutan ti bakery. Mareiden. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alutlutok iti oben. Ay nay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong karuba! Dahil tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapoy ti ginatang yung nga oven. Himbag laangan ta dito'y laang pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga'y no saan nga'y marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit, anya ngay nanang? Ulitin nyo pa, iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuti nga kon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kit dia. Taurikas di tinararamid yo kadag iti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo lata. Nang runa ni Tata Utep kan manang Maricel. Tay sudakat nga ron ti asidag diti balay. Jovan anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladan nyo. Wahan saanan anak ko. Agmula aklaangan itinateng. Tasig sigurado pa'y. No, hindi pala kumaanagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka munay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di, Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo na. Italaang manan makita kayo, Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep.
Kastamutan kan ka Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kadagiti sinasa o kontra kada kayo. Nang runakan ka utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo imbaga akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuti nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyaman nak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat anana. Lakwan da kamin to itimulam anateng. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anateng. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Otep. Ti apresyara kiti inaklon na ti bidot na kat si papakumbabaan nagkidaw iti pasensya ken pamakawan kadagiti nagbasulan na. Kat manipod din, dinan inulit ti naramid na. Kat pagliwliwaan nan tagmula-mulay tagdudumaan na ta. Alakastan, tugayem mo, Joban. Ala kagayem ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititong Kalmaysa. Hello gagayam naragsak nga oras kan aldaw ititong Kalmaysa. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Chari saan napudno na gantintay patangatangay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Chari. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak timang sarsarita iti padak at tao. Kaslang amin saan na kompleto ti aldaw ko na awan may chismis ko. Pasaray masubraan kan makurangan pa dagiti padpadamag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nana Banje, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat iti palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbayan nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day dya karo batayukat. Sapay kumaa ta nagbalbale umatan. Ta amo mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wanan niya. Ngam iti kasi akinabayag na iti syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. At daak man na namang idarirag iti ayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Lloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam tulangan ti pumasyar niya. Ur-urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta ta pa'y papanak niya. Alangarod Agsubli ak numalan. Kaya't sapay ko mata at damat namnamakan ka. Inton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan iti syudad Chari. Limukmag kamatan iti uray lang Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagamat ba na samot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Ay, hamo man nga kaskaso datoy bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat konti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid ito eh. Mailiwak mat nga makisika. Ay, wan, nakitakmat na hindi di kalman ni Jay Palengke. Kadwa na mat Jay duwa nga anak na. Ngam apa nga kas Jay? Hanmat nga karkaro padagay Jay anak na. Agdumang amin ti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay unayan,
Saan mat nga napintas nga maglalalaki kay din? Ay naglalaki asasawa mo. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang ha. Sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasano nga, Chari? At nakadimot lang namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, oray di palaang. Kunak nga ron, di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si kati maasawak. Ay, tangay. Han kamat nga narigat nga ayatan. Wanan aklunan kan. Ha? Oh, gyaman ak, Chari. Kunak lang no awan namnamakin kan. Tiningitin ko nga mga permeda turik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan Tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin kan, Chari. Oh, kamodyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga ron atahan to nga paldaangan niya. Saan to, Apolos? Promise. Inaklon mo matgaya man ni Lloyd, Chari. Wan nang. Di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd. Nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan nang. Am-am mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalaki di high school ita kabang-iba nga purok. Ay wala. Amok, apay ka de. Naglalaki mat gayam. Katnukas la Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa bali ti ama dagi anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta kamanin akunak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod idi damaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Sapay na istorya ko ni Ija Istor ni Nana Banji. Antomot nga men nga inlawlawag nga perperme ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat Tanya nga rod ti awag iti kastangar aramidem. Pakaisagmakam day ta no di mo isardeng ti kastang aramid mo. Ikatuman ti kastang ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ngay madito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag kan ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na. Nalipat am sa matan di sinasaom idi namin san dito yung store ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isong agduma ti ama dagiti anak na. Ado ti nakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuana. Ha? No naranaan na kalaang dito ay jak amo no niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat ti sinasaw may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na dag uli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Diyak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mat kadwa na asim mangpet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Diyak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Maalaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka?
Saan mo tunay? Apay aya chari, aday bagam? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit kita kamon o nagkanromromwar ijay balay na. Agtutubo mat, di mat baluday jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang matalalaki, pati babae. Aya, ngam aha? Amumpay no pudno nga eskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tilay bagbagam. Agatap ka manin ako na. Sigikit din tani. Adapay aramida. Bye. Hello, aguraya. Weh, naglukon. Inidupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa. Kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kasjet aramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rodan wagpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga karo ba me. Ni ngay Ma'am Josephine, boyfriend nan samot dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti paldana. Jare, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am-am day jay, basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwa niya. Ituloy tayon tumanan ta agmimiteng. Numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lahang day jay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbagami jay istoranak ko. Di ka laagbain. Kasanon, numakadanon iti masak nan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasayamat te agipadamagmat. Nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka laagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tiyare, bumangon ka dita. Adda simangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat. Papayaban da kay di barangay hall. Indarum da ka kano da sindi kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken ka anak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem, imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidok nanang. Anya pa'y ngay, inkasangwan ida Sangwem ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakit din. Agawaam ti agpulas tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy iti barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ngam pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Han mat Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarumkan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan maidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da no awan kinapudno da dya nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita,
Di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na-pride ka matlata, Chari. Masurunak ngamin. Takundi darum dakit din. Kalubanda te madinga arameda. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsungbatan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katwan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga no mairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti isa-usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numalaang wano saan. Kan oray man pod no bilang, awan latta ti karbengam amang sarsarita iti padam a tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutom asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mat lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawit ka manan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga dengganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod, agbuya ka pa lang ito ta inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangayiliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang datulot-lutoak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan mahal. Naimbag ta na sarakak mo't lati pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan. Naskan nga alaamon to'y anak yaw. Iti di anak ko. Nga imbatim hindi ka na kami in syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi kung nayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas si punatay. Adun ti sakit ko. Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuwa. Di mo ko mabaybayan ti apo ko kuwain. Si kamot la ti amok apangibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay ko. Iswa sinapol ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat asawan na ito Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kuwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Wen, nabayagan nga sininak di ama ti anak ko. Isungar nga nag-awidak iti lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko jay syudad niya. Ay, Jaklaim pagarup. Ang damot gayam na palabas mo. sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapay mat nga ng rabi Mangantayo pa'y Saan? Diya iton balay ti panganak.
Lloyd, pangaasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag ak kanyam. Pasensyakan, Chari. Agwin naswastan. Kunak ano na pudno ka kanyak, ngam saamot gayam. Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaaddaan iti anak. Kabaalam gayam, basta panawan latan ti anak mo. Akas itinaramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensyakan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Jak laim pagarup an aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga imbatim jay anak mo iti amana. Gaputa marigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamhan mat gayam. Kan babaero pay. Agasum day tang aramid mo nga nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at aaw. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas lawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam ang nagbaliw ti kurti ti pamagim ang nagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray ko mano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga imbatik jay anak ko. Naimbag paykit di adagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbagbagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala. Iso nga ita. Agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Tapno masulnitam ti nagkurangam kenkwana. Wen, nanang. Nagbabawyak iti kasta unay ti inararamid ko iti kalabas. Iso adya kon inulit nga inaramid dagijay. Sininaanak nga rod ni Lloyd kat nagsapol iti sabali nga inasawa na. Jakmet mabalin nga ipilit ti bagik kankwana tamabain akon. Alakastan, tugay mo, Chari. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. At manan to gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Pakaragsakan launay to gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuyak ka nagdengeg. Iti baro a drama amay patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo ami. Manipod man kani Kabsat Martina saan napud no anagan tintay patangatang ay drama ita. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Martina. Dear manang biyanang. Adda dua at tagibi. Anak ti kabsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Ket numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito'y lugar tayo, Manong Willie? Wen, vero na din ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlangan na ito'y. Di maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manayin. Imbag man ta nagtalinad ka single wilay. Awan pa'y nubiam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mait. Uray ti kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito, naimbag nga orasyo. Adda kayo matgayam dito balay.
Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo ani nito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanag na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon kaanakan. Inidya ko dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kunam ata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No adda mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa ka dago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak. Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram, ante. Padasek mamot agaram. Ada ngamin sa nga ilida na naberta abalasang. Nagpintas, ante. Kaanakan na kanura di ka. Ayawan tagaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay, no agaram to mo lang tigagaram di tarwar. Ha? Ni, apay nga yan, te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manong taon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante, malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Basta awan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem. Mas daawa ka talaga kanya, ante, Veron. Apay nga, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya kon na baro. Ay na, di kan mas daaw manong, tauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram, katni. Bumaketak mat na nabalasang, 28 kon. Anya, Kat no amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati ibagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram ko makanyak. Iso nga ita, awanan uray may isang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. anya, apay nga ya, kas dyan ni ante. Di nakit din kayat ang maaddan tayo di bukod ta pamilyano bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga agaram ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante, Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, syakon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla syakon ti inayaw. Anak ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kadba nga kamang istrikto kada kayo anya. adamat na kami nga gabsat, ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo na baro. Uray agbaak kayon kay kayat ko pay. Tapno agpapada tayo amin kadangkalyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit. Nga isuntim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may. Ni Antiyo Asileng nakakaase iti dan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel. Nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw. Linoko ti dwa lalaki. Iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti antik kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi ata nasingpot nga agbalin nga asawa mi, ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan ta ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At dainaram ko hindi na panatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw.
pinabainan na dyan nobiak, isa pimanaway. Isa manipo din. Jakon nagaram iti sa balay. Sayang nga rot ano kasta, Uncle. Wan nga raw. Kunak no makabukilak matan iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamat anak kaw. Oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay, Uncle. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga ron no bilang lang, Uncle. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo, Uncle. Wan nga raw. Iso malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Oray senyora na padak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rin talaga, Uncle. Ay, wen awan mabalin kaw. Tanimot nga rod antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rod trabaho. Kababain mo't tubngarag ti kayat na. Nakadepindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Kuanti, umayda ka no agpasyar. Naggapuda ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot dito eh. Makipagpagayam da ngamin, anti. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anyat ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid Beron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Anti, Kunak mangagbaak tayo amin. anti. Ni, awanan ta dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak ti gasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminain. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ng nagidya lalaki. Tano saan siyak ti mang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamin. Pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau? Ay, ni, saan na, anti? Sige, siya kuntimang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. Anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta-free ka akanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang ada kapinungan. Tadaagas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama, ninitaw. Datalatan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam namaam kanyak, ninitaw. No matay ka, makaammo kang agdiskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam, adalungon mo, no matay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging gaita. Nalipatam sa amatan nga agsarot kay di. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin nagitaken ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di.
Pampanunutek ter aramidan niya anti kadata, diron. Italangan ay kanak iti turod nga agarem ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapod no na manong. Mapampanunot ko paikit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabakbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakamta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjemot nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kayat na. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang taa. Kasanon nga dante kan angkel no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat tagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da ito nga apartment. Medyo nalakati abang dito eh. Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Un manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito eh. Anya? Sika talaga. Asawa ada gusti ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti nakiasawa ka. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisididotan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yo kan kuana. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya to pikuyaw? Manang, adda ka no ibaga dagito'y kakaanakan ta. Anya ti bagayaw? Ante, napagnumuan mi nga kabsat alumasin kami ni ti pagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkom-commute no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan auntie, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaadan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapot adan trabaho yaw, tumangsit kayon. Adan pagpampanakil yaw. Auntie, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni auntie uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. Noan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talga na trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingput dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwarda manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, bay-bayan ta idan manang. Itod tan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan.
Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, ag-relax kan manang. Saan ko mga agsaksakit tinagam mo? Amang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya ka kanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit din. Uray, ako na may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho na. Iso ahusto ko manang. Okay, kumusta kayo ni tinobyong, Beron? Plano min ti agkasar manong. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yu itinobyam. Kastamot lang kaya't min tiyang simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo na din. Kat ni antingay ayabanta. Wan no di na kayat ti umay. Nyangkel ni Nito ti ikuyog ta. Makla at lakit di day jay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wan ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na mapasamak. Nagapwam manang. Apaya ka na yun ka amarabyan as mang sangpait. Papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Oh, anya day ta manang. Apay, awanan panggap mo ang mga asawa. Ha? Apaya kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga sawaak. Ide, ang amno itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay aya kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapastrekak. Wan, yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat kaw. Pumanaw ka. Ninitaw, anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apay akasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak metken ka mabalin mo ti mga asawa no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapa ay talaklak ayudan ak unayan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya iti kastoy akinalakay kaw. Nailaw an la ili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamad ngagbalin na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog day ta kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan diti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot iti day ta lalakay. Sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Agulimag ka man ninitaw? Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat kong aramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensya kan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tayo sana nangina Tap na damo mabati a pensyon ko. Sige. Kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Librimat ka ti panagnain ko ijay. Ngam kababain no saan ta nga agabang ta duwata meten. Ngam siyak ti pang tenang iti abang
Ta siyak ti mangyawat iti kaanakak, oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas anasurok sa agawid day jay. Anya? Apaikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngam kaslaki marumat. Di yung amin ik-ikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko? Jay laabang me dito'y balayo ti itid ko kang kwana. Taiso ka no ti mangted kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang, kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Kasta aya? Ay, kunana mo nga agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na day jay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man ta nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakim mutong ka. Pastra kanak mampay ni Nito. Nyat napasamakin ka aya. Apay yakim mutong ka. Kasano, awam mabatbat iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Ay, wan. Ayan jay, darling mo ngay. Mawanag, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko anak idandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga mainta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengag iday. Nakitaray kamut nga main iti saan mo pa'y unay nga am mo at taaw. Hala, baybay amon dayjay. Jakon kaya talagi pun tinapalabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata. Tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino a Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay ka kanibit ni taoy. Rowena, Apay aya. Ni, adama gayang bisita ta. Masikog babae. saan ta bisita ni manang? Iso ti kabsat kao ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napimpintas mo gayam iti picture. Kimutong nga may. Sino day ta babae ni Nito? Asawak manang. Aniya. Kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Kati pagyamanak. At dalat na nangayat kanyak nga oray lakaya kaun. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Jakon nakapagkadkad iti daydagundaway ta husto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibyangan ti panagdanada tanya ngay katadaditan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak dagiti kakaanakak ket ti pagyamanak nakatumpong da iti nasisingpet nga asawa. Ket itag may saaklat ta diti balay ko nga pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata para kadagiti kakaanakak ken iti kabsat ko anala daw anang asawa. Alakastan, tigayem mo, Martina.
Alagagayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Inyornos para iti script to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kasnimanti ko na ni Kabs at Dimber. Dear Manang Biyana, siyak tay lalaki nga one prinsipyo na. Nakunak ti kastaga po iti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na sikugak ti pagtarayan to istoryak kan iti nagbalin nga asawak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Dimbar! Lungkatan man da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayon! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na ah. Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako na. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Wan, awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbautan ta, iti nagja-jamming tayo, iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbatan ta. Adda nga rod, naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya. Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, dimba. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbautan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't tan tinabartak iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ko. Saan kayo siguro anabartek unay ah? Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog kin kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na ah. Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper. Ni dimbar nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita. Tama pa na kiti balay na tayo nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramida. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramidan tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay.
Kapilitanan nga aganak kaabalasang. Pakawanan ko matatang. Kasano nga Maridalya, masikugmutan jay anak kao. Wan nga road pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kanu nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amot isawag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng namet nga awan kanu tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basul mo't lajay anak kao. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makininaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Kat saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapu daw mon. Pimintas ka. Oh, kano pa yasimangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kung nakamapantala ag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maer ka. Ah, thank you ah. Uri si ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si ka dayta. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahanim niya. Adda na amwak anak kao. Anya day tatatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinem niya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit pinagbagaam ko man ni Nemya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga roden Ang mga ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken ang mga kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na agya imbagakan ko na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kayat. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Aha, kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy akon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam ni Nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niyo.
Idi na po daw pa'y Anya, Ngimisit mo't manan, idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. naa. Day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti Morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw a marikriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimber. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga atin na pasama kiti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, idi adda na pasama kiti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay ang nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimber. Awanan ti sabali pay. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? anya kamutan Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amoyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik na nang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang ka. Naimbag nga oras yu, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot ti inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jaklaim pagaro pakas di ti ugali day di atao. Ay, alakit masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apaidagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitan. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oho. Panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko na jay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mo launay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaing-ingas mo mutlaeng. Di yun man sang kaibaga na ita nanang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaing-ingas mo launay. Awa, adayo. Jackpot yun na ita. Jack marik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di a tao nimya.
Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalon dagiti anak ta. Wana, amom, at agar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Nga maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana, panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata, dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanen plano ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan niyo, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sabali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya. Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwilaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amam, ay na, agpadaan na lalaing dagiti iputot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kastaya? Pinicture yo kumaida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Ni, huwag ngagpaso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na iya adimber anya anak kau. Kita mo't dagito impupos na. Wan nga rod tatang. Nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na Dagiti naglalaeng nga anak kau. Kunana? Di na ko marabeng nga ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtik a lalakay. Dilagbain, agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga rod. Jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun kunamulatan iti asawam? Umayin na akseptan dito'y barangan, mahal. Umayin na kumbaan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray, saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper, wano ni Naimia. Imbagdagay ata makaanak da. Kan adda putot ko kanakwada.
Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardarasudo sa anak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimot no basta sina amlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak agsinatan tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apay dinanog mo ti subsug po ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sina anak. Makapaupay mo't nga min aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan ti anak Marian. Anay ko, agrom ka na. Kayat mo, taikan ka man. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakaya ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan Iba inanakmot dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti da ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastan ay tsuram. Agunay kaditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wen Marian, umaya kaon. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan Nemya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat ta komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalaeng nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinapatan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Aklo napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak lata ado dagiti kakaanakan namang bambantay kanya. Kat jak pa yan maaramid ti mga pakenkwana ta mabutengak kadagiti karatista akakaanakan na.
Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itababbarusdan, kat adadalat ta ije balasiw taaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alagagayam ditan, tinagpatinggan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Jessa. Dear Manang Biyanang, at daidim imot ko kadang iti dadakkel ko, tatilaang bukod kapag imbagan ti pinanunot ko. Imbes nga ited ko atulong para kadakwada, ururno ng ti kwartak, para iti sanikwa ngay pundar ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. At iti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo ribo a pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartam eh. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ko? Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukwartamay kaninanang mau. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunain. Sana kas idi ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la pisaws kat adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasang nga ribon Adumot ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagurnong kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Kanawan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kunana, ang kinapudno na kat awan ka din, naibusan anak kaw. Ben! Di kalaagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen aya, gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, taitad namot aminan asweldo na. Ay, basit na day jay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo iti nagmalam, Jessa, anak ko? Makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao, anak ko. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta, masahyan ka iti kada kinsinas, kin katapusan. Ay, wan, nagsweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikanda kami manan kan ni inam, anak ko. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, yamanan nyo ata adapay maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga, yanak ka. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni,
Apay nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo atan makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwarta ken ka, lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam? Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamat kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan, Agtal na ka man may tabak-baketan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, ta babaen ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti tumawat kanya. No, hosto. Tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam na kitan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Anda nga min iur-urno nga. Ha? Anyat yor-urno nga mayamanang. Kaya't ko ti gumatang iti lote. Tano, andamat pa kalaglag ipak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dak dagiti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasi no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas ta dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market, iti balay, iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang da ito'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayadak. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko, nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mulaak pa'y lang iti prutas dato nga lote. Ay wala anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali tano adanton may patakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Mala nga road. Sikat makaam mo anak ko.
Adto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo na nako. Adda nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayo, no, da kaya tiyo agatangan, ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa ay. Makauray dita, ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali kada kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot day jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam kat nakagatangan iti basit alutin na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layo nam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay ti ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayag akpay tinapaot bakit. Nay, akin kotse tinagluganam asimang puwet manang Jessa. Katkotsik ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya? Nasayat taddan service mo ama panagtrabaho. Wan data ti may sa nga inorornongak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo siyak ti mangimaneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang matipang pangtudak. Agidulin kamat nga men ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga lote iya si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iornongak manan da dya tagatangak kit uray hulugan. Anyat kukuam dita sango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Da kamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay na am mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sa ribo man nga raw, wano dwaribaw. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaw di tapuso. Han nga kumporme. Ibagam tapno ammo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga rod, magtadak tulad iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balay, day off ko iti kumpanya pagtrabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy.
Si katinalagip ko nga pagpasuruan ata. Si kamati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Ya, isan mat mo na, marang. Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta timangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji ah. Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kasta ha. Kat pangiparparadaan na itilugan mo ngay. Nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laeng mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa nudaduma saan nga agawin. Pagturturukan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Nukano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti sanikwa ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sanikwa na. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igatgatang na iti sanikwan. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka pala nga agpangag. Bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Taadayo nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itiyan niya kumaga po. Sikat ti love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Ape ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Ito siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may di lugar minton bigan. Pasyarag ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iti opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan magayam kwartang aramate nga agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ha? Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar iti bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta. Addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Nukas ta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika.
Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit-kita akin ko ana. Kat baka artista jay, nakit kay tayo ata, ado ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit-kita kaon. Kat nakit kay tayo siguro itadaldalan ta driver kat nga ron iya kumpanya nga pagtrab-trabahuan may tatang. Diya ko nagsubli ti trabaho di sa. Agaplaya-klayan nga gabrod. Nag-resign kan aya. Wait, isa rugyak mo itong tiagaplay nga agabrod. Apay ngay, panawanak. Sa nabalay ta para kanatati pa nagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidad dumalote ma. Ta masukatan to iti ado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tap na daw saram nga ag-abroad niya. Uray nalakan ati panang ilako ta. Kinapatag malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti lugan. Apayaya manang. Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kajay ko kumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat ang gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita no sino timanggat ang ijay lugan ko niya. sorry Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanyak. Anya? Ay, kasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilaka di ti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangalute. Ano pa'y mo tayo may salotem sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, syakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti daktala balay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Nakaimot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laan. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, na imbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon.
Alan, ikanakaw dito kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak de 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahod ti dito alaman. Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Ah! Hasas, agwalan. Nukasta, grupo dati nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumanti sa. Di ka na nag-uwit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak, Benji. Bulbulas tugi ka gayam. Kasanon nga di kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangan. Tagawid na kiji lugar mi. Di nakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka. Nagawid ni Benji asana nagpakpakada kanya. Iti ababa sarita linibasan na kat manipod idin awanan na pulos ti pakakuntakak kankwana. Ado ti mangibagbaga nga idarum ko kano. Ngam awan serbina tanagastos na aminan ti kwarta. Nagsakit tinakam ko'y tinapasamak kanyak ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko gapu iti sanikwa ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman na. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, tugayam mo, Jessa. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless, ititong Galmaysa. Kastiman ti kunani kabsat lito. Dirma ng biyanang. Ibagbaga dagiti tattao a pulimika no ti atidog ti biyag na tagtawanan iti 98 ngagpadpada dagiti dadakkel mi. Napigsada pay laang iti kastatawenda kan sanda ngagkabaw. Kasta unay apan ang bantay ko kadakwada. Numabalin pasiga na sustansya ti kayat kong ipaunagda tapno sanda pay amatay kat maabot da ti tawenda a 100. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adray derwara pok. Nakatugaw idayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti pa nagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wan angam nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Wan nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni Apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma.
Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkap-kape da. Sumra kayo Ay, wine. Andan sangpet ko nga agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbang lasi daan da apong mau. Agyaman Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Nateng laeng ti rumbeng nga ipasidak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Ilma. Ha? Isong araw nga matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne ko mahamit Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yo kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Orag sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nating kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apongan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nila ang sunyat ti agnumnumar iti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almaneng ket ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma tagasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yun ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya. Saan man at ila ipaspasidayo kadananang kantatang. Kakaisuna anasalun at da. Pagsidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada. Da kayo nga agina at akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatan ng agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagi da. Tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apayakas na napampannog kayo. Apo, yan na sakman ni Tidanam. Siya na nakabalan ng iti sa kaptagodang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay,
Saan mo't nga agpampanunot day akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na ngamin ti 100K maawat to da apong mo numadanon dati 100 atawon. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dak ta kasapulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko? Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itaak lang umutang ka na kayo, di yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak, ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga na talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak, di yun amoy. Ay, agungat laki din ni Ilma numaman na dayta. Kanya kumal ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me Talang nga rodin. Di yu liplipatan ti mapanagsumba Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy ay ti TV ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Intay agsumba ita saan? Masagotak arumuar, leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan ti tultulang dananang kentatang ti kasta. Kitaem, kedandan ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to Lasting manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang kilmo alitaw. Agkapsot kami ay mait. Kanagitikan kanan may. Makaumati na tang. Di kayagdanag, Lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Nahi apay ngatan. Ay, hinta kita, anjapok. Nonya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan nga pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lona, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, yabi na ibay anyo ni tatang. Nahi, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ni tatang. Sapay umadanin ti kasangay na. Apay nga yati yung taray iti hospital. Kabagis, saan mi napakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na.
Linibasan na tayo. Kasano nga ruta niya ay? Sa pa'y 200k di inutang ka. Eksakto iti maawat na kumakaninanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay kuya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan, anang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Urayan nyo ti kasangayaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sakay to aginana, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan maikawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakan yawn. Saan pa'y nga rod tadi namut kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinang luto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinuno nga ikan. Masadsadot akong ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapos saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan, taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo lata akanayon. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangon tamamigat tayo kuman. Nasakit, tibagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kuana. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin. Naskayon nga agbyagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni nanang kabagis. Aburido ak nga ron. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag dananang kantatang. Iso nga road at di yu baybayan ni nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros Tanay, di mo't manganan. Nakarkaro nga agkapsot din nanang ije ospital. Iso nga agtali na idlaeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang ni Teres ti balay da sunya. Sigur mo, tano kas nung agsapak at nakatugaw ang nakasikawil dita.
Manungaan daw lang ti palabsen. Kasangayon ni nanang. Mambayadak ton ti utang kao. Oray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Ah, Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo sa ospital? ha? Hospital? Asinaw ti adda ijay. Ala! Nukasta? Di yu pa amaw? Kano yung tare sa ospital ni nanang yu? Tadida ka numariing? Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabalin na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay ngayon pan mumutayin. Apay ngay di mo inuray ti kasakay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit niya. Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawon. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanen tay namnamag akwarta. Ha? Nagdakkel pala di utang kao. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagais. Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagays. Kasanukot pa rin katin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressen dakmat lang rayon. Iso dito man pala balay ti paglemengak ka bagais. Ha? No ijemot balay ti paglemengak. Awan kanek ngaglemeng. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray agmalmalemak nga gigyan di ti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkala kamalik ka bagais. Tiamok namin kat mabayag pa ya matay danan ang kentatan. Bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Ang nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa? Impustak iti palot. Naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Agbabawi ak kabagis. Naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot. No pangalaki ti pagbayad ko. Agpaibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan. Tiamok talaga mabalod akon tawan tiamok kapangalaki ti pagbayad ko iti nautang ko agatan. Ngam nagpakpakaasya kabayadak ti utang ko iti binulan ket ti pagyamanak na siyanda kanyak ket imanugot da iti kiddaw ko. Ingka gumaak nga rod tinagtrabaho iti construction nga uray lakaya kon. Tapno dalat ta pangalaak iti pagbayad ko iti utang ko. Alakastan tugayem mo lito. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y darama tayo. Manang! Biyanan! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa. Kaslimanti ko na ni Kabsat Maya. Dear Manang Biyanang, at dabugbog tong anak mi iti asawak, kat ilingid ta kumalatan itinaga na sani. No kadagiti na dumababaros, no agaram mo no makinobya da, kat tay nasinawon no talaga abalasang ti kayat da. Ngam ti anak mi sa pali titipo na. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, ibagayon to ko ni tatang. Pa-extensyonak ti balay. Tapno manayunan ti kwarto na. Apay pailaan kat nagdakkel lang arudan. At dapay may sa abakan ti asilid. Basta pa-extensyonak.
Tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya, Kan uri ti kusina. Pa-extensyonak mo lang, tapno lumawa basit. ngalak makamo ka nga rod Sana balay tabalay mo magdaytuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamo ka ano niya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mga roda pa second floor ko, nga mabayag samit. Mabibiit no extension. Wan kan nagastos pa'y Uwan nga rod. Isa pa-extensyon ang taylatan na nang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extensyon iti balay. Uwan tatan. Ta makurangan na iti kinalawa na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Adda pa'y magtay may sabakan tiya silain. Kurang pa'y da jay tatang. Oray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok kada kayo. Nanang, ada ka doa kasi mangpet. Iso ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamad kan kabalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ako ni Erlinda. Nagbiitan nga Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti bagbagam. Alangan nga itantan mi pailaan kat ni. Mapanon ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay, adamanen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya. Isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya mo nobya na. Wen nga rod. Ay ket nasaya at ata adamanen nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay ket mayat ata as daglaang. Saan na kas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada susuwapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinobya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawin Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Wan bareng makaanak pa Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay ket ala Oray ta adamot do anwang ken talo abaka jay anak mau. Na, apay partin tayo amin dagi jay Nagadun ngay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't dagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy nukas kasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaayan no balo. Awan mo't dakas na. Wan nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat di ti balay ananang.
Siyempre, kasla anak kumot idan. Taasawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balayda. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, ta agsusweldo ak mo nanan. Kabailak ida amin na biyagan nga agi ina. Agyaman nak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la siya? Uray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Yung ano, malpas ti kasarta. Agawid kayo ni ti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko api niya kan abokado. ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalak no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis annaw, apay jakmet makitkitan arumrum war ni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan, apay agpapapu daw. Saan? Makumikum lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Nukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, ohay. Insangput amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagut mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta ang dipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagut jay manugang yo anya. Nagagut nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya manugang may. Nagpardas pa'y titigtignay na. Saan nga agpatay-patay. Naalertaw. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ken ka. Awan matatang. Ay, nasane! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sawam. Intaray da kan ujo ospital. Ha? Apay na nang? Naan ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itanak. Pinanawan na kami, Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Madamdaman to nante. Agtugtugawak man pailangan dito sa sangot istoryo. Barang makiliwliwagak no addaak dito eh. Ay, uunay ka ngaminan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa ilaang ngam natay matada ako sa... Uwan nga ro dante. Nagrigat nga aklunan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya ngay nga taday ta plano antay. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Anya ngay nga taday ta plano antay. Kat di tay laam mo basta positibo kumalaang ti panunutam. Kat kumusta nga dagiti syuman mo? Anya ngay nga taday ta plano antay. Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kat kumusta nga dagiti syuman mo?
Kas jaya, kanayon ti panagsangit da. Isa masyanak unay kadakwada, ante. Kasano nga ta, dagiti syuman ni sanay bakit. Di na nga ta isublay, jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan. Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na idda dito ibalay. Ay kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta. Aga-asimot na 5 abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot dagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakit. Agyamanak, tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagosin. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok na rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tayo naklonak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti tatakal ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang kao. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Ha? Balo manahan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw timakamaw. Apayakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo Kasla may ibusan mo iti babae day jay nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya di nasawa na? Ay kat kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo inisakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Kat kasar mo't lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay kat sorry nga rod Okay, dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat di anak ta. At dapay makidi tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Alright, nalawa mo ti balay.
Ken sana bale, adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrabtrabahuan na. Ay kat, adda kada kayo dahi anak kaw. Sana bale, no malpasak nga agmekaniko, agawi na kadagos, tumulong ak nga agluto, tatang. Ken sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, tumulong ak lang agluto. Sumardang kayaw! Nakarariwawa kayaw! Kamaturog na tao! Ingkay jay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May siya! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab awam titan. Aya. Ay, pumanawaksan dito balay, lakay. Apay, Mike. Ken papanam ko ma. Ay, may si stresak dito yun. Nagadoda na nawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yan. Bakit? Inak sa makipagnaedan ije balay da kabagis ko. Anyamat ti kastuyan. Napuno ni ti ubing dito balay saan tayo madakabkabagyan. Ay, kat gagangay na Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga jay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan nga agpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Mala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na ngay. Ay, kita dalakat itulong na, tulungan na Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-iday. Sani, malaminak. Ulasan nakman. Kurang ti ulas ko. Nakit, no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak unay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot ng ti sasaadam. Dual dawon anang ato ti gurigor mo. Sanan. Sana balitan damot agas ko. Basta na yung nam ti ulas ko. Mayat tunday ito bigat. Nagsapa mo't gaya man. Celia, bakit? Kumusta kan? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apay akasta tilanga na nakaturog. Celia? Celia? Saan samot nga agang angos ti asawak? Celia, agring ka! Celia! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo yung hospital ni Celia! Apay nga yakas tayo matan tinapagtang iti asawak nanang. Ay, kuna tayo no gagangay laagurigor. Gam na dinggi magaya man ni Celia. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Tadyak pinilit nga impan ni hospital nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo niya nabalo ka anak ko. Apay awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sa asawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. Adapay mo tayo may sa abakan na, kendwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagaduntuman nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay.
ngam sa mga road. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige, asawa dagos ti panunutem. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon na tata. Ay, pasensyakan balasang ko ay, saan may napangasawaan to anak may? Nanang, anya ka din tayo ngay bagbagayo. Apay, kayat mo ayat ti masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahi tayo ngay bagbagamon bakal. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga no sumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. No anya ti desisyon ko, iso ti masurot. Bay-bay andak ko maitikayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang ananang. Aniya! Angam kidi, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema ka. Nalangaraw makamo kayo no kayat yung dagkasar, sanay. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag matin nga agdenden na dasani kan ti asawan ngamawan pa'y mat anak da. Apay ngay kat ubing pa'y mat ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka nung anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tadamo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpit dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpit da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani, ta nakatumpong itinasingpot nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod Nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da, uray anyat trabaho ti maysa, agin nustudan tulat ta. Ado ti mangibagbagaan nagasat kano ti anak mi takas iti asawa na tinatumpungan na. Nasingpat ka natalgad ti trabaho na. Naglabas pa iti adu atawan kaasina nakaradkad metlat ta ti manugang mi tadyak ilibak talaga nagdanagak. Tapampanunutak nga mga numabalo manan ti anak ko. Takas jaket nga rod anamid duwa anabalo. Imbilang dakas pudno nga anak dagiti showman iti ti anak mi ket agtintinulong da nga agasawa amang papaadal kadakwada. Alakastan pigayim mo Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kastiman ti kunani kabsat Diego. Dear Manang Biyana, kapada sakit ti pimanaw nga asawak ti padrama kan ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak.
Iso atila na pampanunot mi nga aramidan, tap nagsikog ti asawa. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan, di nablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito'y lugar tayaw. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagina naibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, Antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipan niyang dita paraangan da kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa may di ospital. Saan nga di ospital tinang itarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Eh kastaya, mayat nga ron tasaan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na dadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagi tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Uwan nga ron Jak pa'y nakitkita day dya mangilot ka, ngam ko na damot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikog. Mano at awon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. No anyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay. Mapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam iti insingasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak muteng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakalukluk magkamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay, Ay, apay nakadalpisak kamot na tanita paglablabaam. diya makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasamak kan kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailod yaw. May mayat no maipan ad agos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligaws. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak.
Wala nga raw da, asibayan ka antay tiday tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan aditirwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pagilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laeng, mate. Agtugaw ka lang dita ading. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang ngilot. Isunsamat nga karasubli na kita babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahi ta amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo maigaraw-garaw ko ti saka kon. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Ang datayon samot lang ti saan na siningir bakit? Tadya daduma anapan ni Jeket nagbayad damag. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatayin bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang nga ron, agbuya kalat ta ditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay Ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapanagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan. Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alangarot Aganlad ka. Amangan no malingkus ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na manan nga oras nga gawidak. Jak amo na dumanan ti pila. Amom matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan di lakay. Nay, nagkapuam Diego. Di tama ni storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kani bakit. Nay, apay, sumipngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsangput-mut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit antay. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't kit di aywan, total, agpapailot mo't laangan ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't tan. Epektibo mo't lang at taday ta, antay. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam. Padasan ta amin awagas Kayat ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado Kunak pa'y nga ron adalusak di mulak nga aba kan laya. Naruutan damutan.
Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga uray awan kadwak. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mo lang nga agur-uray ijay. Amumot nga ado ti dumay dayo ijay. Ala nga ron. Angam no kayat mo, ibagak ka ni nanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan no adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Ha? Kasta aya? Alangarot Maring maadaan tan iti anak. Wana, patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupon nak mamait. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit di, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan numasulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kanong nga ron mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tap no sigurado ti panagsikog kunto lakay. Kan tap no sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Basikugan. Kasanong agsikog at nagsina kami tan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasen da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unantay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilepas. Sa bay aklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpato'y matris ko, Inal daw mata na mapan kaagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita biring. Urayom mo't adumakkel basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mapalinday tan. Alan na, kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, biring. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam na ita. Kabailam akanan da ita nagalsam amangga.
Nga uray awan asin apag sawsawam. Kabaulak ante. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, jaka mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na Diego! Diego! Huston day tar aramidom dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wan, antay. Apay ka di. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kita hindi asawam. Madama manunti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpayso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay. Kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ng ti sikog mo bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti amatiin inawam? Ni, apay akas tati sa ludsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpayso kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diya mo Ang sikamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itak. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apa nga agim impaki ka? Pumanawa ka. Tadi mo mga bigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutom, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpayso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaun. Nukasta, talaga apimanawan ka anakan. Wanante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngam awan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mula Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaang ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego ka anakan, agpakuyog kami man kan kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo, tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet ka bailan nga ubaan. Iso asika tinapanunot ko apag patulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y dagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Nibiring mo't ay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, iso mo't ti para awat iti number. Oh, dahil ba ti number? Simrek nga tangag trabaho dito'y. Tsaka mo ante.
Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Anong timang mangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kin nila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, na di atone ti ama ti sikog na. No bilang taag subli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Diyak mo insan. Narigat ti agsao iti patapos. Diyak pala masungbatan tayo ta. Naglabas ti aldaw, bulan kantawan, ngam saan na nagsubli ti asawak kanya. Binaybayak matan. Jakon nagdarom nga uray adu ti mang sugsugsug kanyak nga idarom ko kanu ida, ngam binaybayakon. Iti sana nagbayag pimanaw dan iti lugar mikat awan matan damag ko kadakwada. Aklonak anasakit ti mapanawan iti asawa, ngam nasaksakit no kadandanam alipliputan na ka. Iso binaybayakon, inawat ko tigasat ko. Kat ita na kay liwliwag akon, kat nagasanan ti sugat nga impalay ti asawa kanya. Alakastan, tugayem mo, Diego. Alagagayam di tan tinagpatinggan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kastiman ti kuna ni Kabsat Greta, Dear Manang Biyanang, madanagan ti inak ta bumaketak kanon abalasang, iso apilitan nak amakyasawa. Ngam kasano nga rod amakaasawa ak no awan met nobyo. Kat gaputawan nagaraaram kanyak, nabaybay ak ti bagik, kat naglusyangak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasamak kan kwa na. Kat no kaanula ang anak kitak ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake. Iso matlagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman met ni Manong Ede. No adda siguro kad kadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam, unayan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mat gayam tagmay-may saan niya, nanang. Iso asika anak ko agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo ayaam ay tulad ka kanyang mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa lang arog ti kukuam ngay. Makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Akagpaaram ka. Wano saan, no makitam laki diyan nasingpat. Kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan nyo tata. Mapanak man makilamay. Inakbait makipagrik na iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Taray, ang mga maladawak nga agaway. Uwan tatang. Makipaglading ita, Cloida. Dalakayan mergayam abaro ni pari Ede. Kunak no inasawa na tay paraluto iti kanan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama ngamin ide? Piman met nga rod ni pari Ede Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na ide. Angam, nabayag met nga minay na di kam nagkitkita.
Italang manin ang makitak. Agam na, anyan ta, may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen Mang Tunyeng. Balasang mo't gaya man. Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya, ket nagpadaan dan ay jay anak kaw ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti am-amu na anubya na kanyak. Madanaganak nga raw. Tanay, lumakay mo't din ambaraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngam awam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot jay baraw. Ang ambayam, ta ikuyog kung tunumaminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwa na. Kan apeng nga iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakitkita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si ka Greta. No di ta aramidan ti kastoy maitulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam tao. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsaga nakakidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day ta na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta nga itsuram. Di mo pa'y amo nga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga mina. Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday tanaing pisakiday mo, ugodam mo basit Tapno pumuskol mo. Tila madmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Tabon ita jay kumparek anak kaw. Agrobot ka ta mapanta. Un man datang. Kayat kumot amakita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin iti na udi anak itak. Ala nga raw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta amapanijay anak kaw. Kentap no masapa tayo amakasangput ijay. Tatang. Naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ka, ayam amukin ka, ati Borsyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at di kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, mawatan may. Di ka matanagan. Ay, way, isaw ti ibagbagakin ka nga anak kao. Ni ti Borsyaw. Aya! Ay na, nagwapo adim makil to'y putot mo Ay, kasmut la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, wow, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dyan anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam a Loida. Panjat kuun tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kaw. Isaw, natibursyaw. kat isumat na anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa.
pagkasarenda kayaw na iti kabiitan na panaway. Ha? Amuyo niya, agbagay kayo launa ay, tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Ang damat nuwang ta anak kaw, adapay baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko aniti Porsche para kin ni Greta. Kaya't ko launay mat ni Greta, para iti anak kaw, abalayan. Oray siyak mata, abalayan. Agbagbagay nga ro dagiti dua. Kahit kasanaw, anyat makunam tibursyaw. Kat da kayo man, no siyak, wanlatan Si Kangay mo Greta, anyat makunam. Kat, no anyat pangedeng yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbyag ka pa itinapaot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apo ko ta. Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Wan nga ron mabalinda mo tiyag naed ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pagnaadan mi Yawin ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kada kayo dayta baraw. Dakkel met gayam to'y balayo, ti Borsyo. Wan, ngam kadaanan na nabalay da ito Tatawid pa ni tatang da ito kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito ti Borsyo. Di taman na Di ta banda ti kanig kita silid. Kasladyak pa'y la na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika no agminmin no lengleng talat nga rudan, Greta. Alang nga ron. Aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan ta siya akong timang yurnos kadagiti gargarit mo. Thank you, Tiborsyo. Tiborsyo, anyamot ten tinamayam anang luto dito ginatang ko akarne. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't ten. Jak nga ron kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw. Sanak anak asam iti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan anya kamot ten. Sapay jak kayat ti awan diguna amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mag. Kunak ano binantayam itay tadda kalaang mat dita kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit dita kaaruba. Katinuray mo kumapay analuto saka imalato yun dita karuba. Si kanaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka Basta siya, mga anak na mabisinak. Apa yun? Nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras. Nakaturog nga tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka ka din. Di ta karwar amaturog. Tadi ka kayat akabay. Inruar kong dagiti ulas kan pungan mo. Dapat ngagpayson di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga asyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't day tao. Pasensya kan ata na udi ka man. Iso adita kan ruar amaturog. Sa apay nagado ti lamok di tao. Agbus titero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, uncle? Adda putot nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, uncle. Naladaw la siguro. San mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limasinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiburcio di balayaw. Wain, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay.
Sa bagay na pintas magkay DJ Kalapaw yung italon nyo, anyang kay. Wala. Kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwang mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa, tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ni mayabay iti tawa. Isublim iti sigo da pwestuna. Ken ore ti cabinet, apeng nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag, idiin simpak dagiti kagawaan dito eh. Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken da ita up ti kama. So katam da ita. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga rood. Nagando a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga rood mat ti violet. Diyak nga rod kayat. Diya yellow ti up mo. Ijayak nga roodin bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang ah. Bakan timot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga ya pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lak aman. Ay sa anak ababa unan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat ta akanayo nan. Anya? Lukas ta. Sige. Agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay sapay mabisina kon. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto kamot lataan no kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilaba nga rod matan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, tibor siyaw. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kami agkatunusan tatang. Lapit kayo pa yan nagdin na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pala ang iti tunggal may sa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat siya mabalin nyo matagkad-kad no talaga adiyo kayat ti tunggal may sa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alumakayak no adda kadundunak akalaban. Anya akalaban na sasawang matibor siyaw. Katagbay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kayat agsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal may sana nang. Di kam agkatunusan. Nagkaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad jas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos nanang. Makita nyo, tibunga ti kinadarasudos nyo. Da kayon tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damong, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tama nga nururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kumankat agiti gargarat mo iji balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y lainchat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan, ornusak langan dagiti gargarat ko. Tagawid akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti Bursyo. Amang ano niya ti kunan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan.
Talaga kaday nga awan namnama nga sinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tatang. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Kat isumat ti kayat na. Mayat ket di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti bursyaw. At dangaruditan, pinalus po sampay laang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apayan anak ko. Manual dawon nga bakbakwar ka Jak nga rod amo na nang jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Ang mga numasikugan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni Tibursyaw. Nang Nala, urnosam tilangam. Tamapantag pa check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mo't ti awan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mo't nga tan ni Greta? Apay ngay. No kaano apimanaw. Kastoy mo't yan ti marikriknak. Kasla kailiw kumutan. Anyat pampanunutan manakaw. Apay kasla naliday ka. Awan tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin kada kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes pagsaritaan nyo anaimbag ti saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo ken kuana. Urnosan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo umutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan? Addan na kemyaw nga agpadpada. Nanang, sublatan dakman met amang isala kini baby. Nabanuga kong. Kayat na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga wawiriti anak mo. Apay ngay akasta kayo. Didak kayat atulungan. Ibaga mi di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman met ang mga awir iti anak ta ti bursyo. Ketuna. Urayag ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapanidyabalay nyo. Tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau anak subli idyabalay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga ing gagarak ti sanamang tulong kang kwa na mga wawiriti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni Tibursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaang. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan da ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod adamo nakemdan, amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak kuman kayat nga agapat na ti bursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray mo't sika. Kay, anya nga ron ti aramidin ta. Kat, panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaetan ta. No anya ti kayat ti maysa. Pagbigyan ti maysa, kasjay, saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, noon niya mat ti kayat ka, siyak mat ti masurot. Wen kasta kumaakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Wen nga ron. Ala,
Sorry nga ro din, wine. Kat ikarik nga gagagatak pa'y. Para ka na kayo iti anak ta. Agyaman ak ti Borosyo. I love you. I love you too, Grita. Naurnos mi nga rod ti bagbagimi iti asawak kat manipod idin saan kami unayan ang nagapapa. Luaga pa kami man, maurnos mi matladagos ti saan mi apag kinaawatan. Nanayunan nga rod ti anak mi, aging ka nagbalin alima. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo, Greta. Alagagayam di tan tinagpatinggan, dayta kapadasan wano pakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tonggal Maysa.